sabe si ha visto mi mujer, ha visto mi mujer por la calle. ¿Dónde está mi mujer? En la calle, por acá, por ella y por allá, por ella. Ha visto mi mujer en la calle, en el club, en la mesa. Ha visto mi mujer. Oye, dime si tú sabes si ha visto mi mujer, pelo corto en la rodilla, un rato de ti. Oye, tú me hablas de sexo, de amor, pero yo no quiero saber. Dok jurimo Jaguara ispod Jaguar templa, uživamo u ovim fascinantnim građevinama Tikala koje su za nas ostavile Maje. Tamo negde 600 godina pre nove ere pa do 900 i neke posle Hrista. Sve to je otkriveno tek 1800 i neke. Nalazimo se na čuvenom jezeru Atitla na 1600 metara nadmorske visine. Jezero naseljavaju mirnodopske Maje koje žive na severu i na jugu. Ostrvo je najdubljim mestima do 300 metara. I oko jezera živi oko 200.000 ljudi pod dno 3 vulkana. I ja vas! Dame más, un tabaco.
Ovo su bašti za meditaciju. Pogledaj ove male piramidice. Tu ljudi sede i meditiraju. Koje mesto gde smo? Jezero Atitlan. San Marko. Malo se odsje. you want it to be. The sun rises at 9, departs at 5. Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing. Can't you see? I think you find the secrets in the book and change just the words that you read. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be.